Ministro do Transporte e Comunicação MTK Miguel Gonçalves Manetelo garante projeto de expansão aeroporto internacional Nicolau Lobato Comoro se conclui e atinan rin rua nulo resinualo. Ministro do Transporte e Comunicação Miguel Gonçalves Manetelo hatou assunto ne o enhira halo briefing ho mídia nacional onde informa konaba projeto de expansão aeroporto husi processo início plano to processo reabilitação. Calendário né ita garante kata 2028 né nia termina. Fulan né ita level tema mas 2028 ia termina. Nebe processo lá mas yang ada itu kata emang matang airport itu yang mana pista. Kalau sudah bawa pista ne kata airport itu labo. Yang mau sare kata parte tua ne bat construir airport o terminal ne siramos lo que helano. Fatim balu para tu hari serne isu rumah temporário site office ne henaba para depois siramos apa. Nebe proses ulang. Was kita ne so yang tete kata nia carba airside ne maka pista avião ne parafate paralel taxiway kono avião tung ti pista ne nia tu lao ne nia la lao ne pista ne mes nia lao sai fele paralel taxiway pa ya apro ne paralel taxiway mos parte de 26 de sorry ni de bol 26 parte 26 ne sera começa bo e tare o insera começamos kotupane tamba apro ni henaba anatelnya edifício ne be onde demoliste ne tare sambalo escavator vale no começamos ne tamba abam bairo avião para ne henaba. Konaba comunidade afetados ba projeto expansão no reabilitação aeroporto ne governante ne dean rende espaço do Ministério Justiça o de halo despejo administrativo. Bidane isso é hotel kata que ela comunidade vale a disputa mas a notificação está cá depois para facilita quando Ministério da Justiça, excelência Ministro da Justiça sai despejo, maka ital despejo ono para lo que dalam, se rebelba one parte 08 hinini tasini para produzir one tetrapod ne. Ia bibang ne tursefi departamento marketing waskita karya Muhammad Yunus Asyari hateten siraya compromisso atu continua melhora projeto expansão aeroporto tuir contrato ne BC conclui ia fulan março tinan rin rua nulo resinualo. Waskita selalu berkomitmen akan menyelesaikan pekerjaan sebelum tanggal yang disyaratkan, yaitu kita akan merencanakan sampai dengan bulan Maret 2028 akan kita deliver project ini, walaupun startnya ini mungkin agak mundur karena kemarin terkendala secara baik teknis maupun teknis, tapi kita akan melakukan percepatan dengan menambah sumber daya baik dari internal kami dan dengan partner kami. Jadi sampai dengan saat ini kita akan terus mengevaluasi atas apa yang sudah kami kerjakan, apakah nanti harus menambah sumber daya dan lain-lain karena waktu ini sudah semakin pendek, jadi kita akan melakukan semuanya secara paralel. Apa yang bisa kami kerjakan secara paralel akan kami kerjakan secara paralel. Enquanto projeto de expansão, a ANPL ne financia o componente tolo maka Banco de Desenvolvimento Asiático EDB ne beninia contractor maka PT Waskita Karya no supervisão Jose Yosing Engineering GV componente da ruak maka Jaika honia contractor Toa Corporation no supervisão Jose Jack GV ia componente da tolo maka Defat Austrália ne BC finaliza acordo financiamento recrutamento ba PMC no finaliza building document.